kugaruka mu kahumuro program cyacho vegan Anglican half hour aha TV West kandi tuchiriyo ntufuro bujuruzi bw'umushija ninga show wishemwe wabire yashazireho kwita ahabwe nshonga yo bworo konka rahanga kugira ngo tarakikirize yamujeje mbabazi na hatariho na jurizi nari reka toyenjere ino bujuruzi umuntu kwarwara yakaha ahabwire bukurwa munonga atandaka kushaba umutima mukamanjere mbabazi impereza amani ngaro ruguru iwe harho umurundi nagumwe obu washabire nkeshara nkeje umutima ndi naheza kunyumba zogwe obu waborho niyo kinabe nimba nitekateko bwirobwe nyukatekateka ngwiwe nyenda kufanya ucyonka cyo nabende kubona abo kuba nkana bwe kanshemerirwe nyo nkampora ndiyo nshemerirwe ibyo kujya nguntaka ngungaruko muka ikintu cyo nabende takugira ki utakwenda mwene hati nuko kunanga hatkuni kubwa bwiro mwazi nuko mushana kuntera nubwo namanye rubu nubwo namanye ikigambo kufana kimansaki kandi umuntu waza kufana utandikiro mbigire ncerjeje tinkumanye abo kubana binje babigambira ngo umuntu ngo ingu yarwire yananda kufa ngo bamukwatagire bashanga rukufukira bamenye ngo yaza kugira ki yaza ku ati mporo umushana kantera so rebigere byafuka ati ndahurire bigere mwe no buruzi ubwo no mushana kugwa bintu guntera makaguntera intike nakora ki kunkangira nti nimfasha zingaye cyonka nicyo nabimba ntegereza uko ine shahashe kashi nkaninde amisho bugakire gareba nka erisho ryona nando bampsiyo mwirwara amisho gonaga kandi gatukorera cyo abo kubizoba ryona karataho akandi hajo mushana gwe cyando bwirogwe kaguryo gwamani hata nuko kunanka ubwo mushana kugwaho kuzabire shanki 12 yemwe tuburuzi bwatu ubwo mushana bwa bintu buntirano muri mushana gurukunyugamo manyobwo wena kana ahindikire nkandi braka yenyine kandi braka yenyine abo kubana numukasheshe kubizire kunkiriza aho babi bakwata hakatongoka nkani ntongoka ate nuko kunanka atobwo kubwaheze kushisha hakahasigiramo akabazi kamwe nuko natandikira umukasheshe ubwo ko nakatandikira umukasheshe atemanya ngo tenakigira ki tuwacu shana kureka nagumiza mu namara honke bire bindi atorahangana ho yandeti rogo mshija atwiyahirize ku mureta ubwo mshijo ha bakana bamwita baganda mukama wita keri atyo akari yazire kurambura itakari hata ndeba nanye mureba taranya kwire akataragaza aho naho kunaje kureba nareba abantu nkareba ndiyo mu mwanya ngora numukasta mutwaramo bantapiki umuyanze nyuma yankwata bantwara umwirwaro itoje kunkobwe mwene ubwenge bukabura umukonka butakwetegereza nece cyo korwa abo kubese yete babe bantamu inabe nimbani aho babe banta kandi eno banta hantu ndiye banya kuri ko bwenye kijana kumanyabiro nkabiri abirunka biraho ntonize bandagurra nakira hatu nicyo kureba ndiyuhurire mwene hati atutwashiraho Bishop Izire ndija ibiro 12 no 12 akayize kwamya baronde atababura mwenu bakanya hahishoki bampsya kigiri bakubura barukubura washote byanje byona bakana bagira ki bakana bande atananyaho Yesu no shano ho yanyakirire busya atankabo wishema na hati ni misima Yesu itine na bukarcho konko kwihaho kibico kwenda kweita ebindo kutura amagara ki otaka junuru ukana ushakira ifi yawe kanishaki ifi yanje mbwenu umucyaro mbwenu nkata kutiganisa abantu umucyaro nkanimba nigena nabwena nabantu kunka kwe nkibana nkirgo kumbwena naniza nakika yanje nagiterera ikitingo cyo kufakigira nareba nko mukazi nareba nkabana ati natikatika mwene ngumani nitikatika byinje ati kindetera ngo nyitinga kigambo kugira ki cyo ntabanta bukufoka nushana bahumuraje kandi bagira nabisinzi mwene kwihano heza Bishop na heza kuburira njiri okakwatwa ho karokoka kwihano heza kwikiriza Kristo nimpinduka cebiro magaragawe amagaragu nyine hati ateketingo cyo kufa nkareba kirye kintu icyo kagira ngo ntari kigarukira ku nyumbazi narukwihanuka
icyo cyite ngo mwene kikargo mu magara ganje okay kikargo mu magara ganje na kandi kiteka teka abo kuba nicyo kandi kiza kubikemu umbana banje na namukazi namura ne kikacho hatwo kwirira hihineka wajanga buriya kwabiro kahihineka uhura wayenda ngofi hatwo kwirira hihineka habaho ki hati ni ntaha muje tushemererwa n'umukazi tuzameza turi kuwahereze kurwo mbintu byo kweyitebyo waheza kurwo mu irwaro eka yawe kagaraka kwakireta bakanyakira je mbwene abo kuba kutwabintu rugana no mu irwaro twagura n'inyama n'abantu abunashangira mukabantegereze mwini kantine nashungana n'abantu bicika cyo wita okay kunga mwene yo stand tinko maho yagize aho yarigirire mbwene ekargo ndosha yikantanda kakari akakantu ko mwene kakanyija mukari karkwenda ngo umfe hata ese kintu cyo kwenda ngo ofe obasizota kukisingura waheza kwikiriza Kristo utsingwiro ato kukisingura kwacu no gumanisha na sande kunguzayo ntika amajara rutari n'abahuruzi banshagara nindeba mbwene cyo kintu ndiyo nisingura okay hati wamaremi yakengaho mukujunwa hato mukujunwa uko kumazire mukajunwa 2010 no kwa 2015 atubwire ngo mazira kunka kandi kibe kinkini nyine mirimo minjo mukari kunteganisa urwakatanu n'urwakashatu arubunkuru bosha ntagize ki ntashabire mbwene kunka na ko mukayanje ninsimba amajun shaba nangu no bunku bandi yuko mwirisizo nabwe nisha barhanga kandi ampurra kandi hati ndihi narhanga okwiha ho kikorwa cyo kushaba iwe nko muntu ushazire kwikiriza Kristo kandi ukatamburira umuhanda gwe nibiha binde bikorwe byo rukora ebirukuretera waguma hihi na mukama ati ibikorwe byo ukora atwunkukikanka mu bagenzi banje ntanko ganira je kandi angwana n'abantu banje ko kumanguna banyesiga nabanye aho nanyesha shanga nagira bo nahabura abantu bamwe anyway tukujyana n'abantu bamwe omuhanda gumwe ogwo gumo misho ga mukama no kwetisa iwe nshongejo kajibugabwa naho tanko umuntu wabe yashira point yo kwenda kwita ebe biri 12 binakugandira ngo barihirire n'abaremerwe kuba ubagije hari Yesu nabaruhura mwino ubujune bwanje bwona kabonye hamwe kana agumanye sigiro ubwo Yesu oretisizeho ninyetisa oyetisa burizoba oketisa umurundo gumobo waya turawaheza ninga aketisizo kwa burisa kunija nazana n'umukanisa yitu nabatera umushana no kungisireki kunjunuru kandi byanje bingi bone mu cyaro bagiraki nibabimanye nangu inyo no bwiro bwingi bakabatahana banyita wishimye kunkanyo ntarigireki ntari no wishimye n'umukanisa nizano yona ninjikora namwe no byakoba nke bijoro by'abakebezi ninye nabiguze no byakoba nkagama batagara nta kiga ninye nabiguze kunka barakumanya ngo inyo by'umugiraki uwishemwe kunke byona ndiye so babe nabikora kunka stand nayo yinamani kuke gumane nanka tushimira kuba no kureba ibintu tushimira kuba nofu kurugirira ko kugamba kwawe stane no gihereza amani mingi oshangwe inamani hatiwe nko muntu yikirize Kristo orebere otamana ga mukama ningana hatu no kitina stane ngo niye inamani ati kitina stane kuri kato umujunu we kandi wompamire kandi hata no bunakufana infero muri Yesu mbene mana cyaga umukama korekere akorire birukushaki birukoreka ngo weza inamani atkukugira kwa okunkureba ngo inamani hata neka yanje nenkunda kandi buri kane kwanga tkugira ngo ikane nyanga aho imcyo yinabe mba kureba kunkana bahatwiyakire no mukaza nawe yikiriza Yesu yabo mujuna kuri kate kikutegarza nibye tago byense mbwe nibyonka ararona nekeshongoro nikigira ngo imwe mwena abaruhire atekeshongoro na cyecu nicyo ntahampamira Koka mwene byona hanga Yesu kabinsingura ati nyowe ndyo wishemwe nijuru izina rya Yesu imbati n'ishonga so mwene hono jenda na Yesu ni jenda na Yesu inago mkono imbati n'ishonga mwene abantu abagumira mbakureba ha program no bahaburaki abantu abunshimira kuba ni impabura buri umwe yujumbira kujuna iwogobere mucyo mukujuna umukujunwa nye kingo biremu
hato mukayange nyine mu businge ntandikirwe no kumanywa nahati nure kunjirege kunyogize tinyine nshonga wijari Yesu tarukite cyatakwiha nakushura inzuru zona ubaje mbwenu oine eshara yo kwenda kubashabira oine cyahandikiro cyo kwenda kubashomera ninga wahendereraho nibasigire shaka bashabire turebe mukamara hango munyambabazi niwe taremwa kandi utahwijuriye rukundo mwe nabwe gishanya muhanga abakiryo ko mujayana kuko nabire ndumu abweri izoba rahangogwa kankwata mukono yantarura nkamaro ko ibiro byingi nibyo mukufa kandi kwetenga konka umukono gwembabazo gwa rahanga gwikiriza munanye benshi ryo munsi mwe nabwe gishaha abantu abaryo munsi abunkutura nabo abunkugenda nabo abunkurya nabo abwe gishanya muhango 10 n'umukono gwembabazi mukama kandi abamarika bazamabega gabo abwe gishanya muhanga nyuko mwiru wawe mukama wa Yesire kama kandi uwampe ibigambo y'ibingunanye mbigambire abantu umushareje mukama uterezo businge uterezo kubaje uterezo buteka kanyamuhanga nangura no bushuruzo bwahebwa abwe izuba nyamuhanga bugombeke abakubasa kuba babuhurira n'abarije ku bantu baryo batureba mwene umukama tarho ndijo wena utakubasa kungira hotari abo kuba ikikuru cyitu niwe bumfumu witu niwe twungira nangu no butishasha shasura muriwe n'ubutubaje habwaho mwene umukama uwo bushoboruzo bwona umukono gwawe tumugufu kubura kujumwa mwene agwe gisha mukama usho nabo bona abakubasa kuba bakora hari abo kuba mukama niwe tarura entameze habere namwe nagwe gishanya muhanga tujye mukasoza kawaka akurhanga utaho nyamuhanga mwene mukama umukono gwawe gwembabazi bitwaza kutanukana nyina habiru bawe n'umuzana wawe gumukama twaturya kurura ubushuruzi mukama bwandireho ukanyene nkusima nyamuhanga kana nabandi abakubasa kuba bankanye nabo ubajuni babeje amagaragabo gategekane ishayo nabugwe bajuri izina ryawe uburungi bwa Yesu Kristo mukama witu amen iyo gumera ha program Church of Uganda Anglican half hour nuko twahendera tutyo omujenyi witu yabariho wishemwe Wycliffe Natwijuka ku rugomo rukashuro Church of Uganda murindija ebigambe byayigambira ati nkwenda kugirana kimwe kinagarukamu wayehurura kandi ninjira reka tuhendeja nabandi betu komjuni nanyine Emmanuel Muchunguzi na Beka kwikiriza mwe barabo gumaho Yesu abandindire Church of Uganda Anglican half hour yabane kushyo Bishop Stewart University BSU chartered by the government of Uganda for PhDs, masters, bachelors, diplomas and certificates. Bishop Stewart University BSU, our God reigns.